Hello mga kaluyers diha. So, hilig ba mo og durian? Mukaon? I know na kasagaran sa tuwa diha, hilig og durian, no? So, kung muanhim mo og Davao, dapat kabalo mo unsa ang pagpili og durian. So, example, pakita din nako sa inyo karon kung unsaon pagpili og pagkaon og durian, no? So, kani siya. Ano? Ani tanawan niyo yung quality, oh. Lami ka, yun eh. Oh, ting lami, oh. So, hamis pa. Hamis pa sa nakagluta. Tanawa, oh. Perting humuta. Wala. Tara, tilawan na to, ha. Tilawan na to ni. Tamisa tamis. Mura among gugma sa una, tamis kaayo. Pero karon mura nag red horse. Paitan na. Pait na kaayo.